ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho muri hose mu bice bitandukanye mukomeze kugubwa neza ndetse no gukomeza kugira igicamunsi cyiza rezami aho muri hose mu bice bitandukanye mukomeze kugenda mugubwa neza. Uyu mwanya tugiye kwiganira ku makuru y'imikino avugwa by'umwihariko mu ikipe ya Manchester United, akaba nayo izabimburira izindi ku munsi wo kuwa gatanu aho izaba ifungura Premier League ikina umukino n'ikipe ya Fulham. Tugiye kubanza turebere hamwe ikipe ya Manchester United, tuyirebe ibigwi byayo n'amateka ndetse nuko yagiye yiyubaka uyu mwaka. Ikipe ya Manchester United imaze kuba ifatwa n'umuherwe bita Sir Jim Ratcliffe. Uyu mugabo ni muntu ki cyangwa se uyu mwaka azaniye iki ikipe ya Manchester United ndetse n'ibyo yagiye yubaka n'umusingi ashaka gushiraho ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United imbere ya byose yabanje kuba ivugurura Theatre de Rêve cyangwa se Theatre of Dream, aho bakayita stade ya Old Trafford. Ni stade ya Manchester United, ni stade yagaragaje kuba imeze nabi umwaka washize aho hari kuba umukino wa Arsenal n'ikipe ya Manchester United. Stade ikaza kuba iva, iyi stade ni ukuguka iri gusa kuko bamaze kuba bayivugurura. Aba bagabo nicyo bahereyeho mu gihe bagitegereje kwitegura ngo babe bakubaka stade nshya y'ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United iyi niyo board director cyangwa se imitwe mikuru iyoboye ikipe ya Manchester United. Kwikubitiro hari umugabo witwa Sir Jim Ratcliffe, akaba we CEO owner, akaba yaraguze 25% y'ikipe ya Manchester United agura n'aba banyamerika ba Family Brothers. Uyu mugabo akaba ari umugabo nyiri Ineos, ariyo yaguze iyi kipe. Muri board y'ikipe ya izayobora ikipe ya Manchester United yahise ashiraho umugabo witwa Sir Dave Braithwaite, akaba ari umugabo ugize body izaba iyoboye ikipe ya Manchester United. Kwikubitiro yahise bagura umugabo kuva mu ikipe ya Manchester City bakamwita Omar Berada kugira ngo aze abe CEO w'ikipe ya Manchester United. Ni umunyamaroke w'umufaransa. Uyu mugabo akaba yarakoze mu ikipe ya FC Barcelona, akora no mu ikipe ya Manchester City, akariho bamuguze bamukurayo bamuzana mu ikipe ya Manchester United. Naho ku mwanya wa director sporting director bakaba baraguze umugabo kuva mu ikipe ya Newcastle, yakoze mu ikipe ya West Brom ndetse no mu ikipe ya Brighton Hove Albion, akamwita Danny Ashworth, n'umwongereza w'imyaka 53. Naho baza kuba bashiraho n'undi Erik ten Hag, akaba ari we uzaba ari umutoza w'ikipe ya Manchester United. Ku rundi ruhande akaba ari umugabo witwa Jason Wilcock, umugabo wavuye mu ikipe ya Southampton, akaba ari waje kuba directeur technique w'ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo nawe wahageze mbere mu kwezi kwa kane, agatangira gukora assessment no kureba ibyari byaranze sezo ikipe ya Manchester United no kureba niba umugabo witwa Erik ten Hag ashobora kuguma mu ikipe ya Manchester United n'abakinnyi batameze neza bashobora gusohoka n'abagomba kuba bagumamo. Uyu mugabo nawe akaba yaraje ava mu ikipe ya Southampton, ariko akaba yarakoranye n'umugabo witwa Omar Berada mu ikipe ya Manchester City. Uyu mugabo yakoze mu ikipe ya Manchester City akora abakinnyi bagiye batandukanye barimo ba Phil Foden n'aba Jordan Sancho n'abandi bakinnyi bose bagiye bazamuka muri ya myaka mu academic ikipe ya Manchester City, kuko ari umwe mu bari bashinzwe kwita ndetse no kugenda bayobora imikinire ndetse n'abakinnyi baza batoya bakiri batoya mu ikipe ya Manchester City. Niko aba bagabo bagendaga bubaka. Aba bagabo bakaba bamaze kugenda bishira hamwe bose, bamaze kuba bazanwa n'umugabo witwa Omar Berada, niwe ukimara gufata akazi wagiye agena ikipe azakorana nayo mu ikipe ya Manchester City. Bibitse ko muri body ya Manchester abagabo bazakora mu ikipe ya Manchester United, muri body hazaba harimo n'umugabo witwa Jean-Claude Bra. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bagabo bazi administration ku rwego rwo hejuru, akaba ari umufaransa uzaba uri muri body ikipe ya Manchester United. Uku niko ikipe ya Manchester United izaba yubatse mu buryo bw'imiyoborere. Ku ruhembe hazaba hari umugabo ukuriye Ineos bamwita Sir Jim Ratcliffe, ariwe mukire mukuru waguze ikipe ya Manchester United agura 25%. Muri body hazaba harimo umugabo witwa Jean-Claude Bra, umufaransa ukomeye cyane, nawe akaba ari
perezida mu ikipe, ari perezida wa tekinike mu ikipe ya Ineos cyangwa se muri kampani ya Ineos, n'umwongereza witwa Sadevu Bresford, akaba nazaba mu ikipe ya Manchester United muri body ya Ineos izaba ishinzwe kureba umunsi ku munsi iby'ikipe ya Manchester United. Ku ruhembe rwa club nka Manchester United bakaba barayiragije umugabo witwa Omar Berada, akazaba afatanya n'abandi bagabo babiri harimo directeur technique bakaba bamwita Jason Wilcock kuva mu ikipe ya Southampton ndetse no mu ikipe ya Manchester City yaciyeyo, hamwe n'umugabo witwa Danny Ashworth waciye mu ikipe za West Brom yari ikomeye muzi cyane, yabagamo ibigabo birebire by'ibinyafurika n'abandi bagabo benshi babirabura, ndetse n'ikipe ya Brighton Hove Albion yabaye ayikoramo, akabaje aturutse mu ikipe ya Newcastle United mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba wari utangiye kubaka ikiragano gisa cya Newcastle yaguzwe n'abanya Saudi Arabia. bakaba bari kumwe by'igihe gitoya babaye bahaye akazi umugabo witwa Christophe Viveri, akazaba ari head of recruitment cyangwa se chef wa recruitment. uyu mugabo akaba yaraje ava mu ikipe ya Chelsea, akaba yaraje gufasha ikipe ya Manchester United kuba bagura mu buryo bw'imugurire b'abakinnyi. aba bagabo bakazaba bari mu ikipe ya Manchester United, uyu bita Christophe Viveri akazaba ari mu ikipe ya Manchester United mu gihe cy'amezi 3, nyuma yaho akaribwo bazareba ibizaba bikomeza nyuma uko bizaba bigenda. Ikintu cya mbere abagabo bahise bakora bamaze kujya mu ikipe ya Manchester United, bahise baha amasezerano Erik ten Hag y'umwaka umwe. umugabo wari ufite amasezerano azamugeza mu mwaka w'ibihumbi 2025, bahise bamwongera undi umwaka umwe azamugeza mu mwaka w'ibihumbi 2026. uyu mutoza Erik ten Hag wari umaze kugeza ikipe ya Manchester United ku mwanya wa 8, ariko bongera kumugirira icyizere nk'umutoza mukuru, ariko batamutegeka ko bagomba kumuzanira staff technique. abari bamungije bose bahise babirukana mu ikipe ya Manchester United, bahitamo gutandukana nabo. harimo n'umusaza witwa McLaren uzaba ari gutoza ikipe y'igihugu ya Jamaica, ndetse n'umundi Holandi wari umwungije nawe baza kuba batandukana. abagabo bazanye babiri nta bandi n'abagabo b'Aholandi, umwe bamwita Ruud van Nistelrooy, akaba ari n'umugabo w'ubunyabigwi w'ikipe ya Manchester United, mu legend wakina ikipe ya Manchester United nka rutahizamu, ndetse n'undi musaza bazanye witwa René Hake, akaba ari umutoza watozaga ikipe y'iwabo n'ubundi mu gihugu cy'Ubuholandi, akaza kuba ari ababungiriza babiri yahise azanirwa mu ikipe ya Manchester United kugira ngo ikipe irusheho kugenda ikomera. ndetse bazanamo n'uyu mugabo witwa Ruud van Nistelrooy, bavuga ko ari umwe mu bagabo bumva filozofi ndetse n'icyerekezo n'imitekerereze n'uburyo ikipe ya Manchester United ikwiye kuba ibaho umunsi ku wundi. ikipe ya Manchester United yatangiye imyitozo, abagabo babiri bamaze kuba bahagera, ubu ngubu nibo batangiye akazi mu ikipe ya Manchester United, ari nako umugabo witwa Darren Fletcher wahoze mu ikipe ya Manchester United n'ubundi ari mu bya tekinike, n'ubundi nawe azaguma mu ikipe ya Manchester United, bakomeza kugenda bubaka n'abandi batandukanye mu ikipe ya Manchester United buzuza staff kugira ngo ikomeze kuba nziza. Recruitment ya mbere abagabo bakoze ni recruitment y'umukinnyi w'umuholandi witwa Joshua Zirkizi kuva mu ikipe ya Bologna, akaba ari rutahizamu, umukinnyi ukiri mutoya cyane w'imyaka 23 ishyira 24, uje kuba akonkiransa cyangwa se areba uburyo yahatana n'umukinnyi witwa Rasmus Hojlund mu ikipe ya Manchester United. ikipe ya Manchester United ikaba yashizeho amategeko yuko izazigura abakinnyi batoya batarengeje imyaka 25 kugira ngo abari abakinnyi babasha kuba bakura muri projet y'imyaka iri imbere. ikipe ya Manchester United ivuga ko ishaka kuzabaho nk'ikipe ya Real Madrid, ifite abakinnyi bato kandi b'abahanga bafite n'akazoza mu myaka izaba imbere. umukinnyi wa kabiri baje kuba bagura ni umukinnyi wavuye mu gihugu cy'Ubufaransa, bamwita Reni Yoro kuva mu ikipe ya Lille mu gihugu cy'Ubufaransa. umukinnyi nawe akaba yaraje aguzwe akayabo ka miliyoni 62 zose z'amayero, harimo n'ama addons. akaba avuye mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba umudefenseur umwe muri batoya bavuga ko bagenda batanga icyizere mu buryo butandukanye. uyu mugabo w'imyaka 18 gusa, mutagira ngo ni umukinnyi mukuru cyane, ni umukinnyi uzaza nawe gukorana na projet y'ikipe ya Manchester United ishaka kubaka y'igihe kirekire, irimo abakinnyi bakiri bato kandi b'abahanga
muri iyi si cyangwa se muri iyi generasiyo turimo, uyu mukinnyi akaba yarasinye imyaka 5 yose mu ikipe ya Manchester United. Si ibyo gusa kuko ku munsi w'ejo nibwo abagabo babiri bamaze kuba bagera mu ikipe ya Manchester United. Abo nta bandi n'abakinnyi babiri bakiri umwe akaba ari umukinnyi ukiri muto w'imyaka 24, ariko bose n'ubundi n'abakinnyi bageze mu gihe cyo gukina. N'abakinnyi bita Mateja Deroit yavuye mu gihugu cy'Ubudage mu ikipe ya Bayern Munich, akaba yaraciye no mu ikipe ya Juventus Doture, uyu mudefenseur ukina hagati muri ba myugariro, ndetse yakinira mu ikipe ya Ajax yahozwe itozwa n'umutoza Erik ten Hag za 2018. uyu mugabo yayikinagamo yazanywe nagare gusa ko yazanywe n'undi mukinnyi bita Nosser Mazraoui mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United ikaba ikomeje kugenda yiyubaka ndetse igenda ireba recruitment z'abakinnyi bakiri batoya. Hari abandi bakivuga mu ikipe ya Manchester United bagiye batandukanye, ariko ikipe ya Manchester United ikaba igenda ikora recruitment, ariko yahisemo kuzajya ikuraho ibiciro Manchester United yari yarahanitse n'aba agent benshi bagendaga biba ikipe ya Manchester United bagenda bayitangisha amafaranga menshi. Murabyibuka ko baguze umukinnyi witwa Anthony Santos bakamugura amafaranga agera kuri miliyoni 100, bakagura Casemiro w'imyaka 30 kuri miliyoni 70 zose, n'abakinnyi batandukanye ba Mason Mount kuri miliyoni 60, kandi ukabona nta musaruro utangaje ari kugenda batanga. Abakinnyi nk'abaho Irande kuri miliyoni 70, ukabona umukinnyi guhera from nowhere cyangwa se nta hantu cyangwa se nta bindi bintu yakoze ahandi bitandukanye akaza kubagurwa amafaranga menshi. Ikipe ya Manchester United yahisemo kugenda rero igura abakinnyi bakiri batoya kandi badahenze, n'abaje uko babangana kose bakaza nabyo guhanika imishahara mu ikipe ya Manchester United. Ikaba kugeza kuri ubu imaze kuba itandukana n'umukinnyi witwa Aaron Wan-Bissaka werekeje mu ikipe ya West Ham United, igatandukana n'umukinnyi witwa Willy Kambwara wagiye mu ikipe ya Villarreal, n'abandi bakiri ku muryango wo gusohoka barimo abakinnyi batandukanye, barimo ba Victor Lindelof, barimo abakinnyi ba Lindelof, harimo abakinnyi ba McTominay nabo bavuga ko bashaka kwerekeza mu ikipe ya Fulham, n'abandi batandukanye, n'abakinnyi nk'aba ngaba ba Anthony bashobora kuwerekeza mu makipe atandukanye arimo ayo muri Saudi Arabia yakomeje kugenda amwifuza. Ariko inkuru ivugamo yindi ikomeye nuko umukinnyi witwa Casemiro azaguma mu ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo akaba azagumamo nk'umusantineri kuko nta mukinnyi w'umusimbura bafite, bakaba bavuga ko we agifitemo imyaka 2 cyangwa se umwaka umwe aguma mu ikipe ya Manchester United. Indi nkuru irimo mu ikipe ya Manchester United mbere ko itangira season nuko bagiye kuba basinyisha andi masezerano umugabo witwa Bruno Fernandes y'imyaka 3 ari umukinnyi w'ikipe ya Manchester United. Indi nkuru iri mu ikipe ya Manchester United nuko umukinnyi witwa Jadon Sancho ari umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda bashakishwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain, ndetse ikipe ya Manchester United ikaba yaratangaje ko abayegereye bakaba bavuga ko yatangaje ko umukinnyi uzaba ikipe izaba iri hafi cyangwa se ibasha kumitinga igiciro bumva ko gishoboka, uyu mugabo bazaba bamurekurana bakabatandukana n'ikipe ya Manchester United, hamwe n'abandi bagabo bagiye batandukanye ba Christian Eriksen bashobora gusohoka mu ikipe ya Manchester United. Abandi bagabo bari gutekerezwaho cyane kuba bagurwa mu ikipe ya Manchester United akaba ari umukinnyi witwa Manuel Ugarte ukina hagati mu kibuga nk'umusantineri cyangwa se kuri nimero 6, nawe akaba ari ku mubare w'abakinnyi bazaba baza mu ikipe ya Manchester United muri iki gihe kiri imbere. Bakaba ari bamwe mu bategereje mu ikipe ya Manchester United. Abakinnyi batandukanye bo kugenda bitegwa n'abakinnyi barimo abakinnyi ba Garnacho wagumanye nimero 17, umukinnyi Kobe Maino ugiye gukina sezo ye yuzuye mu ikipe ya Manchester United ucyambaye nimero ye 37, ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Reniero we mbese ko yahawe nimero 15 mu ikipe ya Manchester United, naho Zirikizi akaba yaraje kuba ahabwa nimero 11 yambarwaga na Rasmus Hojlund akahita ahabwa nimero 9 mu ikipe ya Manchester United. Ikipe ya Manchester United icyo twabwira abafana bayo n'abakunzi bayo nuko bayitegaho ko nimwe mu makipe agiye kuzana impinduka atazongera kubaho mu buryo bw'akavuyo, kuko ikipe ya Manchester United ishaka no kubaka stade nshya iyo bita New Old Trafford, izaba yubatse hafi y'ubundi ya Old Trafford. Baracyabirebaho ngo barebe niba bakubaka stade nshya cyangwa se bavugurura
stade ya Old Trafford bakayishyira ku bihumbi 100. icyo cyo nicyo kidahinduka. Bavugurura cyangwa se bakubaka inshyashya, stade yose bazaba bubaka izaba ari stade nshya y'ibihumbi 100. Ikipe ya Manchester United ngo ivuga ko idakwiye kuba ibaho ariyo kipe, ikwiye kuba ariyo kipe ya mbere ifite stade nziza, ifite abakinnyi beza, inafite ikipe nziza, inatwara ibikombe. Umugabo witwa Sir Jim Ratcliffe avuga ko Manchester United yarebye, yagiye abona mu bihe bitandukanye, dore ko mbere yuko aza kugura yari umufana wayo. Manchester United yari ikipe itwara ibikombe, ikipe nziza ya mbere ku isi, ikipe ifite stade ya mbere nini, dore ko n'ubundi n'ubu ngubu nubwo Old Trafford nta kintu barayikoraho, stade Old Trafford n'ubundi niyo stade ya mbere nini mu Bwongereza, yakira ibihumbi bigera kuri 76 byose by'abafana. Ikipe ya Manchester United ikaba yarabaye ivuguruyeho muri vestiaire, ikavugurura Carrington Training Ground, bakavugurura ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye byo ku ruhande. Ariko akaba avuga ko uyu mugabo nyuma y'imyaka hagati y'5 n'3 iyi kipe igomba kuba yagarutse ku rwego standard, ibintu byose biri classe ya mbere, haba kuri stade, haba mu kibuga n'ibindi byose, dore ko bari kwigira kuri stade yubatswe aho bita Hollywood. Ni stade yitwa Sophie Stadium, ariyo stade Manchester United ishaka kubaka na tekinoloji irimo, stade imeze nkaho, dore ko bohereje n'abagabo bagiye kuba bareba ibiyigize ndetse n'ibindi bitandukanye, ngo barebe bimwe bakifashisha bari kubaka stade ya Old Trafford nshya. Uyu mugabo ashaka ko ngo iyi kipe igaruka ku ruhando, dore ko amakipe Ubwongereza hari igikombe buzakira cy'Iburayi, ariko amwe mu stade bagiye batanga ntago harimo ikipe ya Manchester United. Stade ya Old Trafford hakaba baratanze andi stade atandukanye, bikaba byaratumye abagabo banagira motivation nini cyane kugira ngo ikipe iba ifite stade ifite tekinoloji yo hejuru yaberamo indi mikino itandukanye. Stade menshi utundi tubuga twinshi two ku ruhande nko kuba bagenda bakoreramo. Ikipe ya Manchester United ikaba ariyo izafungura Premier League ikina n'ikipe ya Fulham ku munsi wo kuwa gatanu. Mwakoze kubana natwe, mbibutse gukora subscribe ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Shalom shalom.